Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nk'uko rero mumaze kwimenyera uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero zo ku cyumweru tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2024. Yes, tudatinze rero reka amakuru yacu tuyere kuri iyi nkuru ivuga ko M23 niyo rero yafata Kongo yose ikagera ku muryango waho nuye sinzashyikirana nayo. Aya ni amagambo rero Tshisekedi ivugiye ubwe. Yes, rero Perezida Antoine Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahize ko rero atazigera na rimwe ajya mu mishyikirano na M23 ngo kabone rero niyo uyu mutwe wafata Kongo yose ukagera rero ku muryango w'urugo rwe. Yes, Tshisekedi rero yabitangaje kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Ukuboza 2024 ubwo rero yaganiraga n'abagize ihuriro rya Union Sacrée de la Nation akomokamo. Yes, Tshisekedi rero ku cyumweru gishize yakabaye yarahuye na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bakaganira rero ku makimbirane ibihugu bayoboye bifitanye. Gusa rero iyi nama yagombaga kubahuriza i Rwanda iza rero gusubikwa ku munota wa nyuma bitewe n'uko Kongo n'u Rwanda rero byananiwe guhuza ku ngingo yo kujya rero mu mishyikirano na M23. Kinshasa rero ikomeje gutsimbarara ku cyemezo rero cyuko itazigira na rimwe ijya mu mishyikirano n'umutwe we kuko ufata rero nk'uwiterabwoba. Tshisekedi rero ubwo kwa gatanu yarari mu nama y'abaminisitiri yavuze ko rero yanze yivuye inyuma imishyikirano iyo ariyo yose ya M23. Kuri uyu rero wa gatandatu ubwo yaganiraga n'abadepite, abasenateri ndetse n'abandi banyepolitike bo mu ihuriro rya Union Sacrée de la Nation yashimangiye rero ko uyu mutwe niyo rero wagera ku muryango w'urugo rwe ntabwo rero azajya mu mishyikirano nawo. Yagize ati rero ntabwo tuzunamira ubutegetsi bw'ibikoko butunzwe gusa n'amaraso y'abanyekongo ati ndetse rero no gusahura umutungo kamere wacu ati ntituzivuguruza rero ku cyemezo cyacu cyo kujya tajya rero mu mishyikirano na M23 itari ikindi kitari u Rwanda rwiyoberanyije. Ati sinzaganira rero nabo ati nubwo rero bakwigarurira igihugu cyose bakagira rero ku muryango waho nuye. Isi Kinshasa rero ikomeje kurahira ko itazigera na rimwe ishyikirana rero na M23. Mu gihe rero mu kwezi gushize leta ya Angola yandikiye rero u Rwanda irumenyesha ko iki gihugu cyemeye rero kuganira n'uriya mutwe. Yes, Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tereza Winenge Kayikwamba aheruka rero kubwira France 24 ko ibiganiro byonyine Kinshasa ishobora kugirana na M23 byaba rero mu rwego rw'ibya Nairobi isanzwe rero igagirana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Gusa rero ubuyobozi bwa M23 buza kubyamaganira kure bavuga ko rero uyu mutwe udashobora kwemera kuvangwa n'indi mitwe y'inyeshyamba cyangwa rero indi yose igize ihuriro ry'ingabo ya leta ya Kinshasa. Ngayo ngoko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe uri mushya kuri channel Mutsindo TV wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.